Қарағанның кіші жоқ, моны қарамына. Үш көшеге қарағанда айылда порядокты. Айыл жағыстағы емесе қаратшы. Мойды порядкалағыла деймін. Қарамына тоқойды. Бүгін дала жойды. Самовольный постройка о? Бұны демесін қарашы керек. Заборы бұздыр. Так, оны аларла. Просто шу На жағында жол бар ба? 50 метрден ары дальше кетеді жол açık. Все, қарайлы. Бақты кетіп тұрады. Все, мыйзамсыз олар бардығы. Все, аккуратно, бақтарда. Я. Болған тұрғасын. Все, екі жол тең açalı. Мо жолда açalı. Я. Onda çıktı. Мода шыққан, е? Забор, нардақтан басталды. Значит, жол мондай да бар екен, да? Сен көчет. Моларды бүгін предписание бергілі, ескерту бергілі. Үш күннен кейін бақтарды қиылып қалады, да? Ова қиылып. Еметтілі қалды. Мо жолда екі жол тең açalı. Мо аяқтар açalı, мо жерде де полын açalı. Бүгін вторник, среда, четверг, жұма күннен баштап болса келіп заболларын алып қойырғылы бүгін әлетші. Бұлар бүгін алауыз. Тосмаларын бүгін алғыладағы көчеттерді 3 жыл сұрақ бір әлі. Өзі може отын қылы олады, може көшірі олады. Мақыл бұ? Мол дакансың ойқа шейін алынсын. Все, кеттік. Так, морекіні меткасын емесін қойып бергілі. Сразу снос деп жазып, есіне үдімлене бергілі. Мақыл бұ? О, даканса алысың. Тәйті қашейін, даканса. Тәйті көче көчейін. Мақыл бұ? Мұна қарағылач, тақтағылачы мұна. Мұна мұндай келіш керек біле? Керек. Я. Әбілет. Көсаттарын көтеріп бір тапты. Көсаттарын көтеріп қарағыла. Егер красныйға чықса, мұны даканса. Мұны не болған? Водоканалды насос эски станциясы. Бұл рабочий бі? Жоқ. Не рабочий. Все, анда тәтіяқта шыққан жерін алып тұрып, бақты даканса тәті сүймайға шен алып парала. Будущий керек болады бұл. Керек болады бұл жерге шықпайды. Да? Хороший керек болса қалтыралы. Бақты даканса алып паралы. Скверді ше, мұяқтардан бақтары тегіп соның қылып. Бұл центральный жолда жігіттер. Мұғалар алынсын, да? Козеректор алынсын. Козеректор алынсын жүргілі. Так, мұғычы. Мұға навестерді алына бұл? Мұға навесті алалы. Так. Мыйзамсыз бұ? Все, алалы. Так, мұғалардағы алынсын. Так. Моча. Мол комок что? Бұл комок алынсын, бұл вообще көче қойып алып тұр. Алынсын, оны алынсын мұна заборды. Мұна бақтарды алып қойыр әлі. Татағы оңдайымызда тротуар болады да бергі тұрау. Латок тротуар. Ошоны как раз емет қойшуыз керек екен, да? Так. Молар алынсын. Бақтарды лі қиып қойса болады екен. Так, моча. Я. Все, еметіп сызып бергілемесінші. Қарамау. Я. Линиясын көрсетіп. Линиясын көрсетіп емет бергіле. Бір 4-5 метр чип кеттірі. Егер шықпаса қалсын. Шықшы отырсыңыз айла жоқ еме. О заборын алады еме. Тұрабы? Мұндай чекеденіне бұзбаш керекті. Мой көп бір линияда екен. Я. Bir жақта тізіп кетіп. Bir жақта тізіп кеткілі. Мол лестницаны алсын. Тұрабы? Мол лестницасын алсын. Так, бірде бір мектептің арқасын тосып алған деді бочой өткенде ежекетші. Мақызаны. Мочы, мо шыққан, ә? Бұл шыққан. Бұл шыққан. Бұл шыққан, явны көрініп тұрбай ба. Авайлағыла жығыл түшпегілі тәттіқтен. Так. Мо комок алынсын, решеткалар алынсын. Так, мо заборлар алынсын. Мо рекен арқасында мектеп бар, тұрауы? Шыны полный алыш керек. Моны тәйті мектеп деместе шейін алдырыш керек екен, балдар. Мектеп ашық тұрыш керек те. Мо киім құрылып тұрды, ә? Так, моны
Азамат карагыла документтерин көтөргүлө. Адилет. Мыйзамсызбы? Мыйзамдуулугун Ya, тактап. эми мыйзам тактагыладагы, эми болсо ачкылат. Бушка чейин ачып мектепти ачып койгула. Сонун кылым о жерде решетке наоборот тосуп, моерди бир эме кылып коелук. Жанагындай площадка сыяктуу кылып, сонун кылып жасап койгула. Макулбу? Бушка чейин ошодо көркүнө чыгат мектеп дагы. Решетканы бияка чейин тосуш керек. Түшүндүңөр, а? Оп, мне кажется, чип кеткен го дейм, кара. Мо бурчпу дейм да, кара мына. Мына кара, мо 5 метр пристройка. Тактагыла, бар мыйзам чегинде тактап, сонун кылып, моякта тетиге. Аса лифте кылып туруп оңдоп коесуң. Олар баары мынакей алысың, кара мына. Саламатсызбы, папа, кандай? Мына көрдүңбү, ушу полный чыкканда мына 5 метр, 4 метр, кара. Мо буштан баштап. Азыр мына главный жолду карайлы, мо второстепенный анан карайбыз булардын бардыгынчы. Мына. Мода чыгып кеткен, көрдүңөрбү? Азыр бул жерде лоток плюс тротуар бар. Право? Бу жака лоток болсо, кара мына. Мына лоток, тетеге тротуар. Онда алыш керек болот го дейм. Эмесин карап турабыз. Ооба. Шаардын центри. Уш көчөгө караганда айылда порядок дей. Айыл чагсак эмес карачы. Мына кара мусулдар. Кара бардак, мына кара. Одан көлөктөр шаардын центри. Же молады алыш керек да, болбойт да, эгиш керек да, качы. Жок, аны кеткен булар, А? Проектте алынат. Мобактарбы? Карасаң вообще мусор. Кара, моунда оңдотуш керек мына. Мынабу эски здание турабы? Общежитие. Бул ушундай кетиш керек мынакей. Көрдүңөр да? Мына. Бояктан баштап. Ассаламу алейкум. Кандай, жакшысызбы? Жакшысыңарбы? Мына кара. Көрдүңбү мынаны? Мына. Ушу до конца тетиги алып биз токтодук го? Ошол жерге чейин в одну линию. Бардыгын. Мынакей красный линия мына. Ушудан ориентир алыр. Ооба, ушундан ориентир Азамат. Түшүндүңбү? Мынакей граница. И все, дальше кеттик мына. Барды ушулар красный линия турат. Мына заборду решетканы алдыргыла. Так, моолар бүт мына чип кеткен. Көрдүң? Мына. Мо Мамырова көчө самый бардак да. Самый бардак көчө. Кара, моолар чыккан мынакей. Мо машина алдырып койгула. Мына кара, мына бардак, карачы мына. Мына көрдүңбү? Мына жерде жүрөт. Мына. Мына. Мына көрдүң? Полна чыккан. Мына моолар дагы эметкен. Чыккан. Мына эски эме. Көрдүңбү? Мына баары чыккан. Мына бетонду алып койгула. Мына баары моолар чыккан, мына көрдүң? Я. Телекон айлыкмыз ушу. Так, мо сенин эмең офисиңби? Жок, телекон айлык. Все, монда алынсын, тетекке чейин. Түшүндүңөр, мо здание тоже эме. Бүгүн ушуну срочно бүтүргүлө, эме. Азамат, толкунга бергиле. Толкун каякта жүрөсүң? Толкун, Орунбек. Срочно мону бүгүн эметкиле макулбу? Ооба, линиясы менен келип туруп. Предписание бергиле анан кийин. Мооларды кара, мо алыш керек мына бактардын бардыгын. Мына тетигине мына көрдүң мына бурч. Жак оң жага бас. Мына.
Mına gördün mü? Mına. Mına üydün burçu. Mına murdağı kız, o eski zastroy kız sızık mına. Ondan başlap polun üstü pişip ketkende. Anı beyga çıkart eкен de ha? Ha, beri çıkart. 4 kovası. Ha, 4 kovası. Bu çınasını onu. Mına eski linye zastroy ke? Şu karaganın kişi yok ya, muğanı karamına. Ha, yemi Muhammed. Muhammed. Ya. Bu şalga bu yıl koşulgan emak. Mo sen teritoriyan bu? Karama bardak, karşı uyat ile şardın sentri. Uşunu karap koysanlar bolboy be. Uyat emes be, karayı. Вообще bir kılım nacaktағы жашоодо молар полун алынат, э? Mo karamан emesin. Эми азыр сага өттүбү? Жоқ, бұл Төлекөн айлап. Кече элдер менен жолуктуңуз го? Ошо чакырып койбойт белеңер ошону. Караман. Чакырып айт мала, ошо бүгүн булар менен чогуу иштешсин. Мына молда полун чыккан, э? Олардың бары алынсын. Кара моларды мына камокты кара, мына грилди алгыла. Мына кашаларды алгыла. Мына кара. Мына тети красный зданиянын өзү турат, көрдүңбү ошол мына? Молар алынсын. Балдарга срочно тапшырма бер, Азамат. Прям срочно. Так. Моларда красный отурат экен, эми молар? Олардын баарын карагыла. Мектеп могу бурчка чейин экен, а мына кара? Мына мектеп. Ушуну полун тазалагыла. Полун тазалап, мектептин эмесин ачкыла. Мектеп сонуңгу заборун оңдоп, бактар тигип коебуз, кара? Совсем тосуп калыптыр. Ya Tereşko ошак көчүп келди азыр? Кара? Бүгүн тактайбыз мектепте. Mo до конца тазалап койсоңуз жакшы көрүнүп калат да. Полнейший бардак да, полнейший бардак. Eski linya застройканын акылары окшойт, а? Ооба. Олар барды кызылсыз отуруп, кара мына контейнер коюп салыптыр. Мына кара. Ya. Şahırdın sentri moçu. Bular köçöt da. Tak. Kum satar. Ya. Kum, semen. Bular bak köçöt, doğru mu? Nakı tarafı da ölçek mi? Ya. Nakı tarafı. Ava. Getem onda eken, he? Ya. İskere kıyıp da. Kılıcına bak. Все. Karagıladagı предписание belgili. Zaten mına bazarlardan bana atıyoruz gerek. Reçe. Ma bazarlarda kalan atıyoruz. Ma bazarga предписание veriş gerek уже. Üçü oyunca? Уже akırın köçüyoruz gerek de. Değer olup kaldı. Ma bazar var demetim zaten onları da aldırıp açtırıp bazarda köçüş gerek de. Bu mına ki gördün mü? Mına var. Uşul murdağı eski linye застройкасы mına gördün mü? Mına. Uşu dakkan sate janagı men көрсөттүм го домду. Ошо домго барыш керек да. Поликлиника бу? Общежитие, а? О жерден ошо dakkan барыш керек. Ушуну алыш керек экен. Бул по-моему багы мурун эски көчөдүн жерге чейин келип, жагы курулуш болуп, расширение. Ошо жагын бир сыра карагыла, макулбу? Тет үйгө чейин карагыла. Тет үйгө чейин карагыла. Так. Мөкке күтсө болалы. Урматтуу коллегалар, убактыбыз болуп калды мынакей. 7-ге 5 минутта калды. Ровно 1 саат 10 минут айландык. Кудай кааласа ишибиз, урматтуу коллегалар, жакшы результат бар. Так, мына Мамырова көчө боюнча маяктан баштап до конца кругга чейин 2 бет бир линиясын сызып бер, Азамат. Так. Линиясын сызып бер.
түшүндүрүштөн баштап неmelер баары алынсын. Этиги мектеп Калининабы? Калинина мектептин алды полностью ачылсын. Так. Мояктардагы до моякка чейин полный тазалансын, бир линияга коюп бер. Бир единый код болсун дагы эме кылып бер. Дизайн код жасап бер, ошондой болуп кетсин. Заодно мояку темир базарды, тетиакта строительный базарды, жыгач базарды баардыгын предписание бергиле. Бар көчөрсүңөр эртең депчи. Тақта биздин базар даяр болуп калды. Даяр болду, акырындап көчөрүш керек. Баары көчөт. Кагар моменттен пайдаланып алып атканда зоналарда көчсүн. Базардын ээлеринин предписанияларын бергиле, көчөрүңүздөр депчи. Баары көчөшөт. Эртең могу жерде бир немеден марттын 20-сынан баштап асфальт иштери башталат. Баары придется көчкөнү. Ошон үчүн азырдан акырындап көчө берсин. Тақта базар башы даяр болуп калды. Все, урматтуу коллегалар, бүгүнкү эмебиз бүттү. Эртең Кудай кааласа, эртең менен дагы